Ni kuria wagi wa mathukuru ma kunora taranda cia athaki anini a mubira wa maguru guku bururi-ini ni kurerikana kuo gutumite athaki mene iheo cia guthaka muthako uyu kurira kuria matura maria makoragwo na iharo kana kundu kungirira kana kungirira muthako uyu thina uyu thina ungi ni wagi wa kigina ya kuigana kuramata mathukuru ma mihango ino maria hindi ya guthie kunyita itemi haria mbitika cia kimabũrũri cia ikiro itiganite. Mwena wa Naivasha maugite agikorwo kiama gia kuramata mubira wa maguru guku bũrũri-ini FKF nigekwarira na kinyi wa mucii reke mwana ucio tondu wa guikara haria mucii no kwirora TV mathaa mothe mugayanie mathaa mangi agoka guthaka tondu na Biblia ni ugite wega reke ciana cigathaka so ni wega mwana oke athake na hau agithaka noho coaches akunutira ena kiheo kia mubira na umenya mubira thiko ici no wira so ndukone mwana aku ati athi mubira wone ati ni kukuwa thie urigagwa athi gwika atia mwana ucio no atuike muthaki munene wa bururi uyu witu na no tukorwo tukiuria kiama giki kiramataga mubira wa maguru bururi-ini matunyitirire thiini wa gukorwo tugitwara ciana ici guthaka thiini wa international tournament ino ya Arusha na no tukorwo tugikena muno. Friends of football community yani anywhere unaweza tukapata labda any financial support tuwapeleke kule itakuwa ni vizuri, but size currently we are down, hatujajipanga vya kutosha, but kidogo maybe that time Mungu akijalia tukipata usaidizi kwa corporate watu yote labda county wale waheshimiwa wetu wanasiasa wetu tutafurahia sana.